oras, selamat pagi bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Paima ijalo hita, regapan sigano pari bata bani panorang sogot nyarion, pasada hita hurta martonggo hita. Terima kasih ma isombah kon hurnami bamu bapa. Bani naltap. Layak-layak kon ham haguluhan huban nami marsada-sada. Jana ipatugu kam pangarapan rosi hapur sayon nami. Ibagas na mandopak kon bagi-bagi namasa. Alanya bani panorang sogoton, bani kamis putihon. Paputih kam ur apa pikiran nami marhiti hatamu. Ase gog ibagas pangarapan. Mandalani guluh nami si ganu pari terlebih. Makurjahon harusuh ni hurumu. Amin. Bapenang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus, ijapena siang marianan bani panorang sogot nyareon, selamat Kamis putih mah hubat tahaganupan. Rigapan siganu pari bata sadarion Kamis, tanggal 14 April tahun 2022, matar surat bani buku sada Korin bin 10 sada ayat 27. Nama katahon senon, ase anggo adong namangan kon rutiin. Anjaha na minum humbani panginuman ni Tuhan ini. Ibagas nasotaluk. Parsalah do iya bani badan apa daroh ni Tuhan. Bani Kamis putih. Irayahon atap ipes tahun hita do pardingatan. Borngin parpudi Tuhan Yesus. Rapakon susiani. Janah bani detik-detik terakhir persauran nih Tuhan Yesus pakon susian nih ibu bayi Tuhan Yesus do susian nih in ase rup mangan janah rup minum sidea bani borngin ai marhitehon nih borngin parpudi ai Tuhan Yesus manokanhon pasal hasadaun ni sidea. Sanggana itopi kiruti janah sanggah na yusehon anggur. Janah ibagihon hubani susian ni ai. Tuhan Yesus sihol mambain sada partinandaan. Bahasa rutin na ipartopiki ai. Parhitian ni daging ni doai. Janah anggur nanusihon ni ai parhitehon ni daroh ni doai nabadurus idolok Golgata bahen tobus ni dosa ai maase anggo ijalo hita parpadanan nama pasing in ipasingat do hubata na parlobe sahali ase ibagas na manjalo horjana pasing hita ibagas kuryat tabe maningon do hapeni hita. Mardingat si taronon ni Tuhan Yesus do nasihol iambilan kon hita marhitehon ni horja bakal na pasing e. Halanya ilang boy epes uhurta. Lahu manjalu ruti pakon anggur. Bani parpada nama pasing e. Maningon maruji-ruji do hita. Talup do nani hita manjalohon daging pakondaron ni Tuhan Yesus bahen tubus ni dosata. Halani ai barang ise na manjalo ruti pakon anggur parhitian ni daging pakondaron ni Tuhan Yesus in maningondok parlobe sahali ipapitah jana ipaborsi paruhuran ni mase halana ijalo aima parmate ni Tuhan Yesus makop-kop jolma pardosa. Anggo lang ipaborsih kita uhurta. Ibagas naman jalo parpada nama pasing in. Dus doai. Songon nama parnalang. Hamatian ni Tuhan Yesus bani hayu parsila. Halani ai napaduahon maningon do hapeni. Lampin jonam ibagas uhur apa pangarapan ta. Sangga ijalo hita parpadanan nama pasing in. Maningon ibagas putih niuhur.
ibagas putih ni pikiran do kita, menjalo hasasapan ni dosa, na pinajonam ni Tuhan Yesus, marhitehon ni parmateni bayu parsilang. Anggulang ibagas putih ni uhur, anggulang ipapasing kita uhurta, jana anggulang ipadumuhita dirita. Ubani Tuhan Yesus, sanggah na manjalo parpadanan nama pasing in. Parsalah duhita, bani badan, pakon daroh ni Tuhan Yesus, nadop madurus idolok Golgata. Ay maase napatuduhon, maningon do hapeni, ibagas tengir niuhur, ibagas saporsayawan kita, sanggah manjalo parpadanan nama pasing in. Sonay matongon perlu nihur ni Tuhan Yesus, sonay matongon perlu nihur ni nebata, lahu padamehon kita, lahu pasadahon kita, marhitehon ni pakop-kopon ni in. Ase hita pe, hargahon hita ma, pakop-kopon ni Tuhan Yesus, marhitehon ni nalambin maringkas ni uhur matongon hita, lahu makurcahon, ahanagabi harusuk ni Tuhan Yesus, si horcahononta, ibagas parguluhanta si ganupari. Maningon ipaubah kita duhurta, jana maningon maruji-ruji do kita. Sonay matongon porlu ni Tuhan Yesus, lahu manobus kita humbani dosata. Sonay mahumani porlu ni uhurta, asehita pe. Lambin rosadani mahumani rapakon Tuhan Yesus, jana sirsir mahumani hita, mardame pakon hasomanta, jana sadama hita humani, ibagas sa porsayaon, lahu pasangakon Tuhan in, marhitihon ni horja, sonay age, marhitihon ni parguluhanta si ganupari. Selamat Kamis Putih ma hubata ganupan. Amen. Ajari hamhanami Bapa, asilambin mangahap, janah martengir niuhur ibagas pakkop kopon mo in. Ase ibagas sa pasingon na humba mo mahumanami. Sangga ijalohanami parpada nama pasingin. Halani hatatalar ni pakkop kopon mudo tongon Tuhan. Ijalohanami ruti pakon anggur. Nagabe parpada nama pasing in. Sangga na ipadami hamhanami. Marhiti anakmu Tuhan Yesus Kristus si paluah kanami. Ase bani Kamis Putih on ajari hamma hanami. Ase tetap meruji-ruji hanami. Bani baggal ni holongmu sonay age partubusmu huban nami. Ase hanami pe tetap mahoma ihargahon hanami. Haluahon humbani gom-goman ni dosa. Janah lamin marguguh mahoma hanami. Lahu makorjaon harus umirmu, janah lami marguguh mahumahanami. Lahu manlawan hisap-hisap ni daging, hisap-hisap ni dunia on, nasihol mangaguhanami. Ibagas Kristus Yesus Tuhan nami jalan merapakon tonggo namion. Amen. Jalohama paso-paso humbani Tuhan ne batata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon hulong ni ate ni ne bata bapa. Apa persoran ni tondoy na pasing ma, nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Oras mabata ganupan, bapay nang nalongan ni bagas Tuhan ta Diyos Kristus. Selamat Kamis Putih mahubata haganupan, anduhar matongon. Songon Kamis Putih on, sonay maputih ni hurta, sonay maputih ni pikiranta, lahu manjalohon, pakop-kopon ni Tuhan Yesus Kristus, namate banu hayo parsilang bahin tubus ni dosata. Seandohar ma, lambin marguguh mau manihita, lahu pamonangkon harusun ni nebata, ibagas parguluhanta si ganupari. Shalom.